ungewahi, ungeenda shule, ungefanya kazi ya mikono na vyako vinaitika na unapata kama maisha. Lakini unashikuta huko mvya Mungu haukamilike, huko tena mvya dunia nako haukamilike. Nako dunia hautafaidia, na kwa Mungu hautafaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ingekuwa heri ufanye maamuzi ya kuchagua. Kama ni Mungu utatumikia, tumikia Mungu kwa kweli. Achana na wokovu ya madelestaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Mathayo anaongea anasema, kwa kuwa Bwana Mungu Yesu Kristo ambaye kwa Yohana 14 anawaaga mitume anasema, naenda kwa Baba, naenda kuandalia makao, ili kwenye mtakuwa, kwenye ndakuwa mie Mungu na nyie mkue pale. Bwana Yesu asifiwe. Yeye tena anakuja kusema ya kwamba kuna wakati angali atarudi, atakuja pamoja na malaika zake wakiwa na utukufu mwingi sana, na hapo ndipo atamlipa kila mwanadamu kadiri ya kazi ambayo aliifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tunaweza sema Mungu akuya hapa sai, uko mhuduma kanisani, afanya huduma fulani, ama uko tu Mkristo, aseme mimi natapatia watu salary yao, unaweza pokea kweli?